Pogledaj, judo je u stvari jedna izuzetna vrijednost što čovječanstvo ima, a to je da je to zapravo, zove se judo, znači biti na dobrom putu. Judo treba kao da je mekani put, ali to je put kojim se treba krenuti u životu, a takvi putevi svaki čovjek ima na svoj način i to je za mene, životni put je za mene judo. Ja sam kao djece počeo vrlo rano, budući sam 38. godište, počeo sam vrlo rano vježbati. Naime, živio sam na području Petrove ulice, a tamo je bila jedna Harambašićeva. U toj Harambašićevoj ulici je postojala jedna dvorana. Ja sam počeo 46. na 45. na 46. godinu baviti se gimnastikom. I ta gimnastika mi je jako dobro došla, jer to je bilo dosta akrobatike, dosta spretnosti, okretnosti i tako dalje. I poslije toga, sa 8 godina sam počeo malo vježbati i hrvanje, jer u mom kvartu je bio jedan gospodin koji se zvao Ivan Mrkus, koji je bio vrhunski hrvač, koji je bio bivši Jugoslavije prvak, za vrijeme NDH prvak i poslije rata opet do 48. godine bio jedan od najboljih Hrvača u Hrvatskoj i prvak Balkana i tako. I onda smo se mi tamo u našoj ulici, našem kvartu, iskopali smo jednu rupu. Rupa je bila po prilici kao ovo polovice ovoga. U tu rupu smo nasjeckali kukuruznovine, to je bilo ono kao da bude podloga. Na to smo stavili piljevinu, a na to neku ceradu. A ta cerada je bila od nekakve tamo konjice, ljudi su imali konje, pa su imali taruge, onda smo mi na tom vježbali. Tako da smo mi 2 puta tjedno i vježbali i te hrvačke zahvate. Smo mi bili ratničke, tamo ulice su, jedna ulica ratovala protiv druge i koji je imao više vještina, više nekakvih, onda je taj bolje prošao, taj je bil vođa i ti su vođe vladali onda tim našim kvartom. Eto, tako je bila i ta naša simbioza, da smo se počeli malo baviti malo i sportom, a s druge strane i nekim tehnikama koje su bile vještina. Išao sam u školu, osnovnu školu, koja se zova Sedmoljetka u Harambašićevoj i tamo je profesor iz tjelesnog odgoja, neki profesor Šimunić, Vladimir, je vidio kako sam ja spretan i okretan i sve mi je išlo što je god bilo trebalo i onda mi on preporučio neka se ja ipak upišem, ako hoću da se upišem, neka se upišem malo i u nogomet. Tako sam sa 12 godina upisao nogomet u Dinamo, u Sup juniore i tamo sam počeo igrati nogomet. Ja sam inače stanovao u Petrovoj ulici, a prolazio sam kroz Mašićevu. A u Mašićevoj ulici je bila jedna mjesna zajednica. A u toj mjesnoj zajednici su dolazili neki dečki, vidio sam, ja sam dolazio na večer s tramvajem, dođem do tamo, oni imaju nekakve torbice i idu unutra u tu mjesnu zajednicu, a u toj mjesnoj zajednici kad sam ja ušao, tamo je bila zapravo jedna ovakva mala dvoranica i oni su imali strunjače i te strunjače su bile od gimnastičke i malo je bilo pokrite sa ceradicom. I tamo sam vidio kako oni koliko su vježbali jiu-jitsu i judo. I to je bio moj prvi kontakt sa judom. Da. Sa 15 godina. Godinu dana sam vježbao u tom klubu, zvao se Maksimir, počeo se zvao Maksimir. Išlo mi je dobro, kako sam bio spretan i okretan i mi smo dolazili u taj naš klub, pekatski, zapravo Maksimir, dolazio je u kontakt da ima dodatne treninge, takozvani sparing partneri. I ti sparing partneri su se održavali na Novoj Vesi. A na Novoj Vesi je bila jedna dvorana u kojoj je bila policijska na neki način postaja, gdje su dolazili policajci, gdje su vježbali judo, zapravo vježbali jiu-jitsu, hrvanje i dizanje utega. A mi smo tamo vježbali sa Akademskim judo klubom Mladost. Tamo Mladost dolazila i tamo je bio Miroslav Gržeta i još nekoliko tih vrhunskih trenera koji su bili iz Mladosti. I mi smo s njima vježbali sparing partneri. Kako su oni vidjeli da sam ja relativno dobro, da sam doma sve išlo i hrvanje mi išlo i judo i jedno i drugo, onda su me počeli vabiti, jedni i drugi, da dolazim do njih i ja sam se tako uključio. Prvo sam se uključio malo u hrvače, taj slobodni stil, Branko Svibir je bio jedan prvi trener iz hrvanja poslije toga, a poslije toga mi je bio Gržeta Miroslav koji je naslijedio Hugo Rošanca. Pomalo već i dolazilo izvana, dolazili su i treneri koji su dolazili, koji su kod nas tu držali tečajeve, malo seminare,
A i mi smo se počeli malo interesirati, pa smo počeli izlaziti vanu do Italije, mislim, ovi moji, to je stariji koji su dolazili do Austrije. Austrijanci su dolazili ovamo i tu su držali prve ispite za pojaseve. Prvenstvo Jugoslavije je bilo 55. I to je bilo prvo prvenstvo gdje su se naši mladostaši najbolje pokazali i osvojili su najviše mjesta, ali su bili već dobri Slovenci. A Slovenci su već, znači, već isto već počeli 53. 54. godine kod sebe i oni su bili, a i bila je Vojvodina dobra, odnosno Beograd je također postavio svoju prvu reprezentaciju, odnosno oni su već počeli 55. godine. Ja sam onda nastupao, tek 57. 6. i 7. sam počeo nastupati i 56. sam osvojio državno prvenstvo i osvojio sam u lakoj kategoriji i 57. i 58. 59. sam počeo studirati, pa nisam baš te godine baš vježbao puno, ali sam 59. i 60. godine opet osvojio prvenstvo i počeo sam biti državni reprezentativac. To je bilo 65. na 68. do 70. godine sam bio takmičar, natjecatelj. Ali sam uvijek dok sam imao vremena, vodio sam i određeni treninge koje su mi dali treneri. Tako da sam se tu usavršavao, jer mi je ovo bila podloga sa fakulteta, onda sam znao da sam biomehaniku, anatomiju, fiziologiju i kako se to kaže, one sve nauke koje su potrebne za osnov za vježbanje, jel? Do 76. godine. Bio sam skroz u mladosti. Ali sam uvijek dolazio i kad imao sam dosta smisla, moje to vježbanje, zvali su me po cijeloj Hrvatskoj. Pa čak i Bosni i Hercegovini, bio sam čak i u Crnoj Gori, onda su me zvali kako se zove, i u Slovenci, da sam bio sam dosta borben, dosta sam imao tehnike, sve ta gimnastika, hrvanje i judo, to mi je dalo sposobnost da sam, sve mi je išlo. 76. da sam rekao, 76. godine sam formirao judo klub koji se zvao Novi Zagreb. I tamo sam vidio da je tamo veliki broj 250.000 ljudi, a da je dosta djece koji imali su borbenosti, tamo su klinci, djeca, ulica, kvartovi, da su ratovali jedni protiv drugih, ali nisu se znali tehnički baš previše boriti. Ne? Onda je to meni bilo simpatično. I na Mladost dolazim, jer tamo sam opet njihov vanjski savjetnik, Markač je bio jedan moj đaka, Lucić je bio moj đak, recimo, jel? Onda je puno ljudi koji su otišli u vojsku, profesor Kuleš je isto moj đak koji preko mene, profesor Sertić koji je sad šef katedre za borilačke sportove, on to isto moj đak, direktno on iz Novog Zagreba i krenuo kod mene vježbati. Jel? Što se tiče strojarstva, postao sam inženjer, od 62. na 63. sam radio, od 8 godina sam radio u tvornici za preradu plastičnih masa, tamo sam bio jedan od glavnih direktora za preradu plastičnih masa i to mi je bilo jedan veliki dio edukacije. Ali sam dolazio kad sam god mogao, gdje sam god imao vremena, dolazio sam da treniram i da vježbam druge. Ja sam dosta bio dobar organizator. Kad sam krenuo u firmi, poduzeću, organizirao sam čak i sportsku rekreaciju. Jer mi smo dole bili na Žitnjaku dole nismo imali nekakve velike sadržaje i ljudi su, bio sam šef alatnice recimo, to je bilo oko 100 ljudi, ti ljudi su se počeli opijati, počeli su lumpati, kad su imali gablic, kartali su se i baš ih je bilo briga, počeli su piti i onda sam uveo sportsku rekreaciju i to je bila jedna vrlo dobra stvar da su oni imali pola sata rekreacije, a pola sata poslije toga gablica. Tako, da je to bilo, onda je to prihvatio samo moja tvornica i na Oki alatnica, to je prihvatila i na Oki, a iza toga je to smo sve uveli čak i u Veliku Inu. I u Ini je bila sportska rekreacija jako dobro uvedena, tako da sam ja 75. godine, kad smo imali tu takozvane SIZ-ove sporta, onda sam ja bio predsjednik SIZ-a fizičke kulture Peščenica i 2 mandata sam držao taj SIZ fizičke kulture. Judo je postao kao sistem odgoja i sistem psihofizičkog razvoja od djeteta, od osnovne škole pa sve do staraca, do 104 godine, do 110 godina. Ja sam bio u Japanu 2 puta pa sam vidio da ljudi koji imaju 110 godina sa velikim veseljem vježbaju i bave se judom. Došao sam u institut, došao sam u njihov univerzitet.
Nihon univerzitet, a taj Nihon univerzitet, tu smo imali 2 Japanca koji su bili tu prije kod nas, tako da su me oni primili i da su me primili na taj Nihon univerzitet. Ja sam tam bio oko mjesec i pol dana i bio sam kod nisam učio taj judo u biti suštini šta je judo i kako se vježba i na koji način oni to imaju svoju školu. A kako sam već bio tamo, onda sam se uključio i ušao sam na Kodokan. A na Kodokanu, to je i njihov institut, tamo sam ostao još mjesec i pol dana. I kad sam bio još tamo, još ti mjesec i pol dana, ja sam vježbao, znači sa Nihon univerzitetom i ovim univerzitetom sam vježbao sam kate. I kad sam došao drugi puta, to je bilo 2000. godine, u Sidniju održala se olimpijada. Ja sam u Sidniju otišao već kao sudac i otišao kao novinar. A tamo je bila jedna naša delegacija i u toj delegaciji mi smo došli 2 mjeseca ranije. Došli smo 2 mjeseca ranije i tamo smo se pripremali za to sve skupa, našu i neke ekipe, a nekoliko naš koji smo bili voditelji. I ja sam tamo imao svog jednog prijatelja kojeg sam učio, koji je bio moj đak, učenik, a to je bio Goran Žuvela. I Goran mi je jako primio, ja sam tako kod njega bio 2 mjeseca. I kad je to bilo gotovo, kad je univerzitet završilo, onda sam ja otišao, imao sam jednu kartu koja me je vodila put oko svijeta. A to je bilo tako da sam morao uvijek ići u pravcu dolazećeg sunca u njegov sutan u biti. Ne? Tako da sam pratio dolazak sunca, ali sam morao ići u pravcu istoka. I tako sam ja došao u priliku da sam imao takvu kartu koja je košta $3.500, da sam mogao otići onda i u Japan. U Japanu sam onda bio tamo 4 mjeseca. Kad sam došao u Japan iz Australije, Sidneja, ja sam tamo, našao sam još 3 dana je bio tamo Vladimir Putin. I to je bilo za njih spektakl, isto došao predsjednik i tako dalje, i taj Putina sam ja našao tam 2 dana, 3 dana, 3. dan, da sam bio gledao, 3. dan sam još bio oproštaj. I gledao sam kako ta Putin vježba i trenira u tom velikom njihovom centru, u Kodokan institutu, ko kod njih vježba judo, znate, to je takva privilegija i oni znaju da je to teško, da je to složeno. A oni jako vole kad neko dođe, kad vježba i kad se bavi judom i onda su oni jako dobro raspoloženi. Kad smo mi krenuli u Zagrebu, rekli smo ovako, kod nas ide idejno rješenje da ćemo imati 10 škola, 10 profesora iz juda. A sad je već takva situacija da ćemo mi biti sretni, da ćemo imati 100 škola juda, da ćemo imati 100 profesora, da ćemo imati 40 mentora, 10 doktora i 3 akademika. A moja logika, neka logika što sam ja kroz život, da sam išao dalje i da sam učio druge. Napravi 10 takvih kao što sam ja, a 3 bolje od mene.